Attention TV so. Mesa send any day di kan odi be pia Attention TV any day ni ahobrasme obe like ya subscribe aba ye channel no so na che say adwuma no aye smooth amaye. Sanso na odwumako bi a pese wo bo hu dawura. O de ba Attention TV aso ya ye be so de akwa echi ma ya ton kama kama. Wo hwe na ma na egu screen na se afra. Woni mpanifo ebedi nkomo. Abrabo masetena pa na sabre ya trust ya. Ye ba be bobo nsem a ekoso Ghana na se fiefie mu ensem a ekoso ebi su ebi sere ebi kunkum ye yerem ebi nsu kunkum ye krum na bedu akwantu aso ye dia na wo se etrase esi nkonwa efre kukudam e dia no yi ebre eye etiefo ansa na meda me guest edi a che no ma me ntwa me mmra sesia ekwantu a me nan so a esan se me wo ekukudamfo a wo madwene mu da ho kama e de asem to ho a eye abotoye mu banti asem ne so se den kura na se beto ma hye ya ye be kan smooth ama na ye kama kama onua be ma bia owo ahoche ne abebresem ye bre ni nti ye ntime nka ohaw ne nya na emu a ye bie so na se ye de ko abedwafo anim a wankasa wo be hu asem a yankasa ye ka Mesa sa wodo comment so beba meda mapamfo edi me wo honorable George ewa ha say sanso na me wo Reverend Wonder Tete Kise JP so ewa ha honorable George akwaba why you fine when day and go strade kasa why you fine pa honorable ntin na ye adwuma yi nyame na dia seda man e wa akwaba ba Attention TV di bia boko di nyame aye ne de na ofani paso no de ya me sisi atumi no akodi ya mampeni mahama nyame aye ne de me sori anopai mo je de afusani de na nansa na ma minchia wahwefo ani watie for Attention TV in fact and then me first time baba have a in fact I listed I trust say pie ama e bom pa se mi fi aduma ko na me fa konya we so nchia person asofo e wo lebu electoral area anya so 242 Professor Emmanuel Lamte ene mi MP honorable Tobin yeah MPCC minimum yeah Juman washas wo be born kama na minchia MC sahodo aba ene me former MP Dr. Dixon Adomako Kisi also ebeso hu ne no de baton yeah Kisi ama ye papa Tobin na minchia me kromu achima pedwafo titro saberima asante frempom manso e chiamu na na de Obama bedu ba bia ma bedu ni ye madum ne mo pai bonti ana ya bedua ya hwede nyame edi akwaba bi papa akwaba yebeko straight to our topic. I'll start from nyame nipa ho why nyame nipa dey o say me start free ho ni eje ngusa ni fi ona fi ni dey wura wona bo ho papa bese bisa say ye nua be me asem a wo de beto Attention TV ye chinchina say e wo say be man na ye adwuma hwe wo ba ana ansa na ye be wura mu yie me bese bisa we da ho say etwa say be man na wo say ye adwuma e de hwe wo ba That's it. You can mamintia Restore Mandate Global Ministries as a for many the chair Florence and the mother for Ghana for ina Attention TV for ina the chair Bibiara. Ushe biblically no. Ushe enye beman kwa na say juma. Biblically. Yeah. Say already Genesis chapter 2 no verse 24 na o see na Bema be free na ne na janche sorry na ode ni ho akobata na yire oba no it means say bema no betu efri ne fie akotena oba fie so I say okay do nyame kan say me bow say so boafo de amao well but when you read the marriage time na awade no say nipa me no be cleave together no o say bema no e de no be akobata ne oba no it means say bema no betu efri ne fie o it is a sha wade krampo na nke your oba na wale bema wale marriage is for women
it is women who got married. Okay. Na so ba warrior one day ye ka se wanye nyunyam enye oba. What is say be ma bia wanye nyunyam da. Baby man. Nti se be ma bi she oba bi. Ozo sister mpese me ware o se me wale o. Aware ne be ba so. Se be ma no koyo oba no ade kura mpo na se oni oba no kotra ne fia no oba ne sa awade no emma so. I see. Nti man e ware be ma wale. Okay. Well, inti enye bema nkwa na sese o provide o hwefie both fans because oba no ye ni seso boafo oba na sese oboa bema no oboa ma bema na ni suade ekura no ebem. Okay. Inti it's an organization ekuo bia wo mu a nyoti kuo no okay let's mama use Attention TV enfenye mfato nipa no Ode Attention TV by the list ade ni say Ode Attention TV ba but one no de be ma Attention TV ay Attention TV. Okay. I say workers no wo obi a one vision, so the vision of each individual no and a ma station no station nti I say obi a vision to me support to the main vision ni ano the vision. Okay. Because omo vision bet me sustain ma sa juma na ede ejina sa na wade tie. Okay. Into Obano Vision, I said to be support to Bema Vision. I said Bema Vision support to Obano Vision. Send a bear or Muyonku Fano Mo Fano, and I say, Anamono Mutu, Sanamono, at me repay. But say Baku dear uncle support to Bakua and the conflict in the Ebano. Because when we are say, but I can't say why. Our identity a beconing, a bet me Gina, bet me a ye. And say be as a one side you're very stronger. Me say you're strong in it. It's all supporting the soft. Say the be on betting and move together. Okay. But say Ekoba say oh there is say I mean I'm in charge. When you are in charge, that doesn't mean that you are in control. Okay. Yeah, now we have to work together. Thank you very much. Now Entimema crew ye and I say Nkoswaye de Emra. Thank you very much. Papa, only papa ya because Bible can say bema be sam na nim fifre e dia hwe oba ba say papa say enu kwa say bema chinchina wo hwe oba only papa ya adwen. I'm say papa bo quotation bi Genesis 2 and then 24. Genesis 2:24 because the first time I me now say Genesis 2 verse 24. I say that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife. Okay. And they become one flesh. And then the first time I said that I say Papa me the Salome kura ya kan enye boni who di Salome say be ma kura tu kwatra ba no and the man wuntie ne ba esi churosem man kasa no ebia se man so ka se churosem no so bi so ese o kan eye Leah eni nua ba so de na be man ko som wo na oba ne fie with the hope say ye de oba ne be man na ode na ko. Oh okay. Sane me hono so men tiase say e wo so in fie ni so ye no with the hope see the oba no be man Bible ne woni ma bebi ne sua hu ye be cause what sua because e see ye sheda etiase ye woni ma bi hu because ba bi see but however menu anu ma mo Salome no said the papa so for ka Genesis 2:24 na so wo Salome kura nkan sheda enye bonisa because Bible account was Bible kura say obeja weda fie na me mra wo oba fie ntia ne man mo nyire mo ho na bi man kasa ye dey onye property ni emra me ba say o hwe ye traditional we ni mu dia eno nkoso be ma na be tradition Bible no dia no emu nyina ni ti ene say afun ene trosem no enti ye kwa ye ni mu no em say ebia there will be another school of thought and so be kind different thing like can nyina pieces ni boma na ye nya ba ko na menua be ma na sema na wo kan say na juma asai ana oba no ana ekoba ana ohwe no na o ma ni si niema ana o se oba ni ma ni sika na o mfem kwa ya juma ana oba ni ma no na no so akudu asofo wo ni nim de ha menua be ma
You see, one thing in Africa and Ghana ha emabun bebre ya dwen say yehia sika. But me to me, the first year the adwin and the kuredi and the year juma. It's not about money. Okay. It is your share juma as first no sika we no the year. If you have the idea. And na yeti we and niema bebre wo ho a obetimi aya o nhye da ehia sika. Wow. But also sort as yeah. Because and o twen oba no ma sika emfem koye adwuma. Utie na sem no a oba ne ma ni sika ni bi pen. Ama nkosi aga. What is the guarantee say oba na sa kotra eye tudu owiamu ano osan de ma be man ya onsan fen kotra kwankwa anu ase enkobo nseku. It is sometimes I say be senior can say and oba no wanye ni ye and oba no na wade no wani ku no onye sei sabita frache anka be makura na ye tradition ye nim say wo ba bia no wa sha o yiridwa na wo be ma minua be ma wo de oba no kura di kan ye dan ama kakra anye ye as a sen ko chirem eba ne sen ana anye den anye ye first one anye ye ebia yesi ahun bi penti na abo asere waje ne baagura no ayi na no ato nche ebia wo ma ubi antimi anye yi ana ose enne onso trafie said ye chiro sem kra se bi ma be free janene na ho abeka oba no ose trafie na hwe nkola no na wonso sisi niama kakra eno so say ye adwuma ni bi sa minim se nko obeka say because of that nti oba ne ma na aduane ni ose oba ne baba fie no onye aduane a na oba ne bu afu oti fie wa adwuma ne se nti once awonye adwuma ne de wo fie isi ye de bibia hye ho so oba de ne de ane kitchen ne yete wa ye bre wow oba na sorry ahene machi isi oba ba bia meti wo lebu na ebo ba nondu ba akoko nondu mienu na wo hwe maame fo a onwa begina ka akwa ho efo ka akwa gbogurushi ni marata ni ade malam dwum akorudwa wo mra onku no made da yeah no ba na sori ahene machi akwa aba ode niema abesi o onso fasi so na o ye ne nkola ni nso a eno nso de akodan radio station yanya ode say I say no na enye mmemme adwuma bi sa there's nothing called mmemme adwuma and netipa track kura America and na ya lulu buses the car ye papa his excellency the former vice president ba wo miam electrical buses a ode ba ya ebeboa o man ye nam sem bi tin crofo mbese ye be hu say bus no kura ye den eni nam ekromi man ko ana ode ma ye de ama ho ye de onwutwi de wo mu ni say hwe mrebi let me use myself as an example me tiwe ma tom pure water da ma twe truck da ma so akaya yi da enso na me kan hye nyame aduonyam me nton saade ni bio me nye saade bi because out of that no me timi nya bibi kakra de ye den esie ba me tie nra obehu me ho ana me de te ho a eye me ya madwuma enso na me ye construction me ni mesin fo ni carpenter fo me so carpenter ma me so mesin me nua be ma de mesere nse ompia abontin na fichiri ho a obeti so obi bo airboard bibi dua mu kwangbangban onko nkobo ano onko ni area ho obi tu foundation onko no nko tubi no nya kakra sometimes wo bre na wutimi nya wo osika na wo de ye adwuma wo hweso yi but also what you say na koye se obi na de bia wo twen se na oba no akoto wan de wa ma osika ba akọ wakọhye no de se ko de ko twa luto but also what you say let's yen kan say de temi nua we ma asema wo kan ni sere nyame ni mo hwe pie abontin enti sa won so wo abusua fra wo abusua fo na won so mpe bibi mfa nye de ana akọ wadamfo bi ho na ko sere so mfa mo obosia oba ne sand sika na ma menua be ma you will not appreciate it obi say your oba we dey say oba no esika de ye de me de bi na me de na I believe say utimi yes etu sa na mo no nyame nso be ye de ebeto nhira e de aguso menua ba say am pasa genuinely be ma na pa adwuma bi aya busa na adwuma ko opese oye emfa sika na nhya nsa so obeton ade akofa ne ma na fabre no oba every day ofiri kromba mo mebu akontema na fasika ne to ma no
it is not for nothing. 18 year wari we are chichiri na wari certificate na near the asha obansa because man no dey said the this year near hweso yi. Eti mesre me nua be ma no. Se me bra says still fear aduane na o ye no onu dware nkola no eno de anya adwuma onhu ni say ye adwuma o ka still ono so pie ne hu say me isa wo question na wo kan ya won say mo the bible abeto say bible no nka no bible na nka ho sa mo kire ba ntimi nya de enfre wo nyonko bi no the bible na nka wo ye adwuma me se first of all ye nua be man trust no nsese okay se sika no ba ne di kan de ye dey e de man no e de no de ye e ba ne sen de hye na so ana oba no hye ne dwa bia na agu na oba no ma ne sika bia so mfe ne dwa na agu ena de wo yira kwasam na ni so fifira akotra owiem togo kwan so me su du dabara junction ana we said ye immigration foi jojo mai ni ade awre ho me nua ba timi anya kakra de ama wakọ hye ya de efra busuan no so me so wase because as it is no ya nhwe ni enti sa pia bontin se o bi oteben me area metia ankema ka so omra mema no me o me ya ba so bi ya o blocks be 2000 go for pese ya de cost onso na kakra nkoso o wie no so sika no rest steps no for the cost no na sika no sabi o de koton pure water kra na obehwesu yi me da se papa you do papa wo ye cho se man kasa sika be di ensem kaka ya na dwe no sabi adoso kakra na ye ewo musa me bi eyesu wo mma ho enye man kwa ho na ewo wo mema nso ti sa papa mema ntan yesa bema oba hwehwe bema ni nsem wo bi na waware ba bema nso hwehwe oba obedono okay waware no sesi ade mi ehwe se ti sa o ena mi kire se bema hwehwe no oba obedono ena ohwehwe no waware ena oba nso hwehwe ni ani nsem wo bi a obetimi aboa no okay nanka won say sis adanio anka oba no mo nanka oye esese oye nipa no soboafo ba ono de esese ohwehwe nipa ono beboa no oh intre kwa faso a o treating no eno so yenye oh ena mema menso a ye na omo treating o disi ni say so say odibenkuta ni na ebo nene oh ani e kasa e odobo eti beka say when you abema no he must be creative e so timid na adwen ya de say na honorable kan no e say bema bia no obetimi kaja me say wo de bia wo dwene wo di bibi foforo yes you have to be creative as long as awo nkwa ade say de bia wo dwene bibi ho say ade no e no be ya assembly man obo adwuma so what you say na boa afoforo enti na wo sa atibia de say otimi boa sa afoforo no ye a eso be ba wo so mfa so enti be ma no na edikan no e so ye creative say niama no osi a say nkwala no odware ko school a after odware nkwala no ewie na opese nkwala na ko school no okay so okoja nkwala no kwan enti ontimi hu bibie wo area ho a bi hia hia nkrofo no mo potem ho no there is the people in the community they need something. And so if you are creative now, bet me are creative be I bet me a genie pankwa. And I said in for so de be them. Ebe brew. Okay. Me a research be about dawa. Yeah. Okay. Me won say dawa ya de be so won fa so pa e mani padua no. Okay. E boa eni. E fight bet me dey cure a friend say stroke, diabetes, diarrhea. After so control blood and sugar level. Okay. But ebi was system no more.